Ćao svima, dobrodošli na moj kanal. Ovo je Farmtime TV, a danas započinjemo novu seriju ovdje na Riverbend Springs Farming Simulatoru 25. Započinjemo sa 250.000 eura i bez apsolutno ičeg drugog, znači nemamo njiva, nemamo traktora, nemamo životinja, nemamo ništa drugo osim ovih 250.000 eura i za početak ćemo kupiti ovaj plac broj 1 koji košta 172.000 eura. I samim tim ćemo dobiti ovaj tipični američki hangar, jako veliki, koji ima mesta za puno traktora i mašina i koji će nam za početak odlično služiti, jer svakako planiramo da kupimo u današnjoj epizodi i naš prvi traktor. Imamo ovdje još jednu šupu, imamo ovu staru kuću, to je isto šupa, kokošinjac. Ovo je naša kuća, ovdje imamo mjesto kao igralište, također imamo ovdje mjesto gdje ćemo da napravimo jednu šupu, ali je potrebno da donesemo daske koje nemamo za sad. Ovdje imamo pčela, imamo ovaj silo, sve smo to dobili u tih 172.000 koje smo platili ovaj plac, i dobili smo i ovdje fino lepo ograđeno ove 3 krave. Ove njive koje su tačno ispred naše farme nisu naše, ne posjedujemo ih. Najmanja je broj 4 koja košta 60.000 eura. S obzirom da je nama ostalo samo 77, nećemo je kupiti, jer svakako za te pare koje nam ostanu 17.000 eura nećemo moći kupiti traktor, čak ni polovan. Eto, 85.000 imamo jedan traktor polovan, ili od ovih malih imamo jedino ovog starog John Deere 3650 od 116 konja, ali je 45.000 eura, tako da nećemo za sad njive kupiti. A to što možemo za početak da uradimo jeste da uđemo na našu farmu i da prodamo neke stvari koje sam ja video da su poprilično skupe, kao što su, dobro, ovo kućicu nećemo ni da računamo, recimo ovaj solarni panel koji košta 3.900, i imamo ovdje još jedan, znači njega ćemo da prodamo. I stigli smo na 85.000 eura. Sada, pošto nemamo hrane za ove naše krave, ja planiram te krave isto da prodam odmah sada. I sada već imamo 88.000 eura, što je već dosta za traktor. Također mislim da ćemo prodati za 7.500 ovo mjesto gdje su bile krave, znači bukvalno je samo ograda bila. Tako smo dobili proširenje našeg placa i eto, tu bismo mogli u nekoj od narednih epizoda da stavimo neki plastenik, ili vidjet ćemo šta možemo, šta imamo od mogućnosti u odnosu na naše pare, na naš budžet. 95.000 eura je kroz malo. Ništa, ulazimo sada opet ovdje i imamo ove, tako reći, fabrike. I ja sam ovdje negdje dole video za 36.000 eura kao jednu malu mini strugaru, koju ja planiram recimo ovdje negdje da stavim, jer planiram isto ovu celu šumu odavde da posečem, tako da će strugara ovdje definitivno dobro doći. I recimo ovdje negdje
to lepo izgleda, a ona će odmah početi da nam pravi te daske koje su nam potrebne za... Sve ćemo ovo aktivirati, znači daske su nam potrebne kako bismo završili onu našu šupu tamo nazad iza tog hangara što sam rekao da imamo šupu. Sada pošto imamo tu strugaru, sada ćemo iznajmiti jedan traktor, jer drugačije ne možemo, a treba će nam traktor, također i vitlo. Znači odavde ćemo doći na Vinches i iznajmiti ovu najmanju. Ne, nećemo je kupiti, nego ćemo je iznajmiti za 433 eura. I također ćemo iznajmiti, ili da kupimo, ne možemo kupiti traktor, ali ćemo iznajmiti odavde jedan mali traktorčić. S obzirom da je Johnny najjeftiniji, možda čak i njega ćemo iznajmiti za 3000 eura. A naravno, u nekoj od narednih epizoda mi ćemo i kupiti, da li baš njega ili neki drugi traktor, to ćemo vidjeti. I šta smo zaboravili da kupimo, to je jedna testera, koja nam svakako treba, koja košta $1000. I to je to, sada smo spremni za naš prvi posao na farmi, a to je da posečemo ovu cijelu šumu odavde desno i ta drva zavučemo do naše male strugare kako bi ona mogla da radi i da nam daje te daske, koje naravno možemo i prodati. Što sam bez vitla. Znači te daske možemo naravno i prodati, ali je problem što nemamo prikolicu da ih odvučemo do prodajnog mesta. Tako da vidjet ćemo dotle čime ćemo i kako još zaraditi neke pare kako bismo bar iznajmili neku prikolicu, također i viljuškar, pošto sve to treba da se tovari na prikolici i tako dalje. A ideja je recimo da se zaposlimo, da radimo za neke druge određene poslove. Evo recimo imamo ovdje par misija poslova, recimo za 2900 dobijamo od Voltera da bacamo veštak na polju 60. S obzirom da nemamo drugi traktor i ovaj rasturivač đubriva, onda ćemo ga iznajmiti i kupiti, nisam pogledao samo da li treba, da na aktiv treba, ok, đubrivo. Ništa, idemo onda odmah na market i kupit ćemo ovaj đubre, vještačko, tako da sada već možemo da zaposlimo radnika za nas da radi određen posao. Sada ću vam odmah pokazati kako funkcioniše mod Courseplay, mada verujem da većina vas zna. Dobili smo ovog Nights Fara koji jako lepo izgleda, sviđa mi se baš ovaj traktor. Možda ćemo u nekoj od sljedećih epizoda i mi kupiti za našu farmu ovakav traktor. Odlično izgleda, puno detalja, super stvar. Sada ćemo zakačiti ovaj rasturivač. Dobili smo i teg, iako njemu teg ovaj ne znam koliko je potreban, s obzirom da nije ovo baš tako mali traktor. I sada ćemo također staviti ovo đubre i poslat ćemo ga da on sam odradi, znači, taj poslić za nas. Znači njiva 60 je ovdje, ćemo njega poslati ovdje, odrediti mu ovu njivu i ovdje ćemo podesiti da napravi jedan headland, pa ćemo generisati i onda ćemo ga poslati. On zna šta treba da radi, tako da eto, čovjek je u traktoru već krenuo, ide pravo na tu njivu
baca veštak, a mi dobijamo 2900 eura za tu misiju. U međuvremenu mi ćemo odmah početi ovdje da sečemo neko drvo i da prevučemo do ove naše male strugare. I recimo, ovo je preveliko čini mi se, ali ajde da krenemo od jednog malog. Znači ovo drvo svaki put uvijek padne na levu stranu, tako da ćemo ovako da sečemo. I to je tu palo, a mi ćemo odmah iskinuti ovaj panj odavde kako nam ne bi smetao za budući kada budemo tu da prošli. Sada sedamo u naš Johnny. Fantastično izgleda, iako je ovo stari traktor, stari model. Meni se baš sviđa kako izgleda i pogotovo kako se čuje u punom gasu. Sada ćemo ga tu ostaviti, a izvući sajlu i zakačiti za drvo, recimo ovdje. I sada ćemo samo prevući. Stisnemo CTRL i K i on malo vuče to drvo blizu vitla. I sada ga samo prevučemo do naše strugare. I evo, to je već gotovo, jedno drvo je tu. Sada ćemo pogledati koliko smo litara, iako se meni to ne sviđa da kažem litara, pošto oni sve to u litrama mere. Dobili smo 414 litara za to drvo. I sada naša fabrika može da radi i da proizvede ove planks, planks longs i wood beam. Tako da je to za sada u funkciji i radi za nas. Da vidimo sada gdje je stigao naš traktor, vidite ga na sredini mape, još nije stigao do njive 60, pošto je to poprilično daleko od nas. Tako da mi ćemo to za sad zanemariti i baciti se na posao koji smo već započeli. Sečemo drugo drvo, ovo veliko, ovdje ima 21,1 metar, ovo će biti problem za našeg Johnny-a da vuče, tako da ćemo morati da ga skratimo i da ga naš Johnny vuče iz više dela. Au čovječe, kako veliko drvo. Isto ćemo ovaj panj odnesti. Poniti odavde. Tako. I sada, kao što sam rekao, pošto je preveliko, morat ćemo da ga vratimo recimo ovdje, odakle kreću grane. Mislim da bi ovaj komad mogao Johnny da vuče. Sada ćemo odmah to testirati. Iako 116 konja nije malo, opet je to poprilično teško stablo, tako da ćemo odmah vidjeti kako će se snaći. Tu ćemo ga ostaviti. Uzmemo tajlu. I zakačimo. Malo sam ja slučajno pomerio traktor sa onim strength modom, ali ništa strašno. Sada ćemo malo prevući ozred. Wow. Već se osjeti koliko je to teško. Slušajte sad kako se Johnny muči. Ide samo 7 km na sat, dimi, ali ide. Vuče, radi posao. Super. Bravo Johnny. Odlično se snašao. Sada u našoj strugari već imamo 6900. S obzirom da je mala i da ima kapacitet od samo 14.000, mislim da bi ovo drvo bilo taman, tako da drugo nećemo ni da sečemo za sad. Evo sada ovo ovdje nam smeta, tako da ćemo prvo ovo da sklonimo. Tako.
I to je onda palo dole. A mi možemo recimo odmah ovu granu da pečemo. Da napravimo što je lakše moguće. Da može naš John Deere oldtimer da to vuče. Iako je i ova grana dosta debela da kažem. Eto tako. A ovdje gore desno vidimo da imamo 93% završenog posla gore na njivi, 60% gdje smo poslali našeg Tajc Fara. Znači upravo završava njivu. Odličan je posao odradio. I sada ćemo ga poslati kući, nećemo odmah vratiti traktor i ovaj rasturivač pošto imamo našeg đubriva i to ćemo ostaviti za nas kući naravno pošto smo to za naše pare kupili. Sada ćemo evo ovako, znači samo stisnuti na njega, staviti mu set destination gdje da ide, recimo ovdje da ide na farmi, usmjeren u ovom pravcu i on će sada odmah krenuti pravo kod nas farmi, kući, vratiti se sa njive pošto je završio odličan posao, a u isto vrijeme i mi smo radili naš posao na našoj maloj strugari. Sada ćemo ovu granu prevući pa ćemo vidjeti ako može kompletno ovo drvo da, ako možemo uopšte da ubacimo u ovu našu strugaru jer kažem 14.000 litara je kapacitet što nije baš puno, ali s obzirom da je mala strugara mislim da je to realna priča. Vuče Johnny ovu granu i sada ćemo pun gas, ovo ne osjeti, naravno ovo je laganica za njega i to je završio. Sada ćemo opet vratiti se u request tu i probati da vučemo ovo kompletno stablo što je ostalo poprilično debelo i ne, ali ne, ipak mislim da neće moći. Ove grane nećemo tu da sečemo, nego ćemo recimo ovdje da ga skratimo da napravimo nekako na pola. Znači još iz dva dela da završimo sa ovim poslom. I to je odmah tu palo, naravno, i sada ćemo zakačiti ovdje, pa ćemo vidjeti da li on to sada može i koliko će se namučiti da to vuče. Već ga vuče malo nazad, jeste teško, ali opet mislim da može da se snađe. Žao mi je što ga mučim, ali s obzirom da je iznajmljen, nije naš i nije neki problem. To se kaže, najbolji auto je firmin auto. Evo ga, pratili smo to. I sada je strugara na, da pogledamo, 13.998. Znači, taman smo prevukli onoliko koliko naša strugara može da odnese, to jest da koliko kapaciteta ima. Sada ćemo samo sačekati da naš mali traktorčić Dajc, pogledajte kako ide kroz njivu, ali dobra njiva nije naša, stigne nazad na farmu gdje smo mu odredili destinaciju da stigne i upravo je stigao. Sada ćemo uskočiti u njega pa ćemo ovo đubre ostaviti kod nas kući na farmi, a traktor ćemo vratiti pošto je naravno iznajmljen jer mi nemamo para da kupimo traktor, tako da sve što možemo jeste da iznajmimo i evo ovo smo ovdje ostavili upravo baš super kod nas unutra u farmi, hangaru i sada idemo na ove misije, a mi imamo ove aktivne koje smo završili i sada ćemo na ovu njivu, zašto piše? Contract information, active, ali ne piše mi da je završeno. Progress 99%, molim. Super, nije završeno. Znači da ga nismo
podesili da završi njivu kako treba. Sada ću vam odmah objasniti o čemu se tu radi i šta je tačno problem bio. Kada sam odredio ovdje da napravi headland, stisnuo sam i ovdje da bude 1, znači round corners. Sada ćemo ovdje da vam pokažem, znači kad se to generiše i pogleda se na mapi, vidite sada da on ovdje, znači ne ide bukvalno do kraja i pod uglom od 90 stepeni da nastavlja desno. Također ovdje i ovdje, znači to je bio problem, da smo stavili na 0 i da smo generisali, onda bi on naravno, sad ćemo odmah da pogledamo, trebalo bi tu da se pomeri. Neće da se pomeri, ne znam zašto, sad ćemo da pogledamo u čemu je problem. Možda treba njivu da selektujemo, da, evo. Znači sad ovako da smo mu dali da završi, znači to je taman taj 1% koliko je on tu išao, znači ne pravo pa desno pod evo ovdje recimo 90 stepeni, nego je on bukvalno to napravio kao krug, to je taj 1% koji je ostavio. Sada ćemo opet naravno morati da ga pošaljemo tamo ponovo da završi to i on neka ide da to završi, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pošto je ovo za danas dosta, napravili smo eto dovoljno, napravili smo malu strugaru, počeli smo da sečemo ovu šumu, kupili smo plac, dobili smo taj hangar, šupe, silos i to bi bilo to za ovu našu prvu epizodu, a mi se vidimo u nekoj od narednih. Do tada, puno pozdrava. Ćao!